Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hanyat ako na? Edwin tinagan na, datang, nanan. Kaya nayat ko. Yung akong pagdanagan nyo. Naganan nanak. Saan ko itong ipahit amin-amin ko kayong kuhana. Aging ka saan kami nga makapagkasal. Ngayon dahil dyan nga Edwin, kining pagkakadyak ni Marlon nga may sa kanong ex-convict. Tama? Baka patpataksin lang ni Marlon, tatang. Taka kaya't na nga isinak ni Marlon ti aklunak. Tatang, saan ko nga etan ni Marlon? Nga may iso ti kaya't mi. Saan nga na dyan ex-convict? Tatang, please. Hanyo ko makapag-ibiyangan ti pusok nga gayat. Saan nyo ko makapag-ibiyangan ti pusok? Please. Baawatan nyo ko mati kasasahad ko. Iba't patik ko ni Edwin. Isinam na dyan nga lalaki. Gabutawon to tinaran niya ka masagbayam. Manong Nemi, idagsalita kabing kini Edwin. Napang kami man ay nagbuyat sina Manong Nemi kas iti dati. Oh, Edwin, mabitlaing. Ada kahit kung saludsudin kayo ka. Madaman-daman to nito nga saludsud. Kahit ko lang nga may FTL ko kayo ka. Edwin, hindi kami na hotel. Diyak kayat. Diyak kayat. Kastolat na karoon. Mabitbitin ka, mabitin ako man. Nangudo na no. Edwin. Ana. Edwin. Aging ka nga nang isingit kumatlaing Manong Nemi nga dinamag no pudno ti amin. Pudno ka din may saka ex-convict. Ana, no sino man tinangin baga. Sana kung kumakapag-libak ka. Owen. Ngem, naikaro kon. Agbalbaliw akon. Saan kung ito ngulitin? Kagbali ng kriminal. Damok lang hindi. Nagbali na kang hard killer. Nga ti amok kasuportaran dak na kitibus ko. Ngem, iti nakapatayak kat natiliw dak. Binaybayan dak maten. Isu nga naibalo dak. Ngem, nagsingsing petak ti pagwaludan. Isu nga nakarawaran. Kas iti karikan ka. Pagbasahin ka. Manong Nemi, pinagbasa na nga rod ni Edwin iti kolehyo. Ngam ka po, Manong Nemi, iti kinakulit na kitinagandak kanya. Imbaga kin Edwin, Manong Nemi, nga sarding nanti magtulong kanya. Kabuta lagay bagbaga dagiti naganak kanyak nga isinag sunat. Sige. No dagiti naganak kang ganitong palam. Awan ti maramin ko. Wari isinanak. Ngam ituloy ko lahat at mangtulong kang ka. Masabol nga madaan ka iti bank account sa mo to. Itad kanyak. Ti account number mo ta sa Jack ng deposito. Kapag sunay, may destino kita tayo. Mabalin nga dato yung timauti marakakitam kanya. Umantayo ka? Uwan. Tapno alalisto ka, malipatan na. Lipatan na saan ka di? Ngimsang ka ito malipatan. Gapotag tultuloy nga ba't patag ka na. Agbeso Manong Nemi nga agidop deposito ni Edwin iti kwarta iti account ko. Ngayon di adakon Manong Nemi iti third year college saan kumaten nga makontak suna. Tawag unattended. Awanin ni Edwin.
kasanunusan na nga may tuloy pa ng pabasa na kanya. Nalpaskon manunay ti third year, kahit idi agenrolak kuman iti fourth year college, aw matin tinagyan di bangko. Tang, kasanuday ito yun, dinakmatin tuloy nga tulungan ni Edwin, takay ngamin, bagayong isinak, ang sinak. Agad, ikarigatan na ka ang remedyo na nak, tipag-enroll mo. Tapno di kasta, kahit may tuloy mo madlatag basa, ora kahit may salangin nga tawag. Kasta nga ron tinapasamak, aging gay ti may isang aldaw, manunemi, nag-ring di cellphone. Saan nga nakapun mo? Hello? Sika ka din ni Ana? Babae? Sino ka? May isa ka nurse. Kahit kulay pa kamukhay ka, na nakakonfine ni Edwin. Ni Edwin? Nakakonfine sa ospital? Sa dinong ospital? Papagayam tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitahan ni Ana. Iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Kaya't ingay tumad lang ituloy nga mangigan, pakabuklan ti pagkasalitahan ni Ana, iti Lucusor, nga may kaupat nga ti pagpilian para ti parakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July, tayo nakto i-share dito page ni Paring Ray ti programa ti nga lagip ti napalabas iti 2:30 hanggat 2:00. No madama ka nga agbuibuya, mabalin mo ti ag-like, ken mag-share dito yung live tayo papagayam, ket i-share yun. No saan ka pa nakapalo iti page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award, ket paki-follow yo. Ket no ma-i-upload to reto yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, ken kasama ten nga ag-subscribe kayo. Ayan? Okay. Kahit ko lang ipalagip gagamit ka ng set dito adakil nga abakin nyo nga premyo, nuta kayo ti mangabak iti nuta kayo ti mangabak. Kaya ito'y lagip ti napalabas iti programa nga Sentenciador Award, papagayami. Kaya, grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Ket second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Third runner-up, umawat iti 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 10,000. 5,000 pesos. Nagdadakal, no? Alam ka, nagdadakal. Iso nga agsurat kayo. No, da ka itang agbibuya ket adaan ka iti true to life success story. Ket kahit mo nga maiyad lagip ket gundawam ti dakkel premyo, i-computer mo sa mo isa iti email address nimo tibiyang nemiruiz123@gmail.com. Iti pag-isadan nyo papagayan. Kaya kasama din, hanyo akaya kita awan ti masapulan nyo nga manurat nga mang-interview ka na kayo, siya akong di mang-interview ka na kayo. I-search nyo lang nito Facebook na ito yung account Facebook account ko nga ni Messi Ruiz, dati nakakalukong ang aktipis. Kaya nag-message kayo ko in the messenger, ako na yun, sir, kahit kumati ma-interview. Ako na yun, i-accept kayo matukan, tapno makapag-sasarita tayo. Okay? Okay ba? Alawin la. Kaya siyempre, hindi man na kablawan na pagyamanan, di kiti papagayan tayo nga mangi-share ti programa tayo. Ito yung agbuibuya, iti page, ken YouTube channel ni Paring Ray, kas ken ni Novelin Ramos, ni Ederlin Lazaro Gamayon na Bareng, ni Gregorio Servania, gramamatan ken ni Fer Agacos Macani, Noralin Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Delia Galang Galagak, uy, Delia, bibuya kagayam, ni Marilyn Cabanag, thank you Marilyn Cabanag, ni Maida May Gawiran, asawa ni Wilson Gawiran, asawa ni Pablo Kel, ni Fred Ruiz, Merlin Biray,
Lita Acorda Cabe, ni Pelomena Mateo, Bobby Palada, ni Bob Galien, ni Levis Odra, baliktad siguro ito Bernardo, binaliktad na si Bernardo, ni Larry Agkawili Domingo. Thank you kada kay amin nga sa kapara. Kada kikita tayo tuman sa maling nga video, ito'y page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Ni Manong New Anime niya ito, Nemi Ruiz, Manong Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz. Salamat.